sol ate si solidarity lo la banke nalitum kato ko vista me chini lo non tirthe adang isi suluk sodaga son si gema la si Israel adek Palestine ang la so tek la penang an unit kena ko pen property kena ko pen jasemet kalada usumar ta penang an abangke kichi dunang la son si dokok lo la si la so sai phan bangke ni litum strongly condemn ate any war posita me lake ron khama ke dolo pulutang te lake kana ko bang direct lo asi lason kana hok pena bangke lake human society apan si kemesen kali lasi pini theglong penang an isi expansionism pen occupation lason mentality atum aja semet imperialist pusi punang kokbo ate ame thang ada cipiko ka bang apan ka etek dam pen ka cerai dam jo lason aja ko ngatung bangke lason pena bangke mane munir khai pan isi kipasiksa kason si mandat pini litum theglong tirthe adang isi jakong lasoka cepate komasi super power manji ma po joine pen pini banga theglong lo Amerika tum penangan ade apan alang litum apan abe laso chingkoi pen lason kaprek ade long pateng kengdam lason bangke non akimi galilo penangan theglong ilitum ke damtang hosame theglong lo ja Ukraine ke Russia aron thama kedo hala dasta me Ukraine apan mangke alang litum metro long laso members ke ponji pomen besela dak Russia pen Ukraine bangke ron dokok lo bang soron ke dokok aja ini ke kopiloma hala dak bangke penang anak property bangke demes lo ang tona masa dak ke lukson lo wan malang litum ke plang ke tiada lo sudah me ini bangke kana kok muni tum dong le junong le refugee ason si manang lap la bangke isi humanity crisis ke sini ko ate muni betul ke peace dong se ave putang ke dong le develop kami lah muni betul kereng ke pambang itu lason thosi pini hala so bang asap so bang sambia pon non bang ke kulong lo sa bangke Israel pen Palestine la bangke akini alam me kandi he sidame penanganan kan masih latun angbo bang ronang do bom laso long le kici laso alang litum power laso kecepak lang jakong kecepak lang alang litum ron hama hormu kedo laso kecepak lang kana jo pini Israel latun sudah me theglong bang lain lo ja hadak Palestina long bang isi Hamas po isi arloso kala tum kan katengkeng jamen kana bangke pini Hamas pan la alang tum kidi corason kali de pini bangke general people civilian atum hamsi ka etek pada bangke non am bangke 10,000 on social life bangke loss lo isi laso bangke ate ajak akam le ken di kusina me alang tum super power le cik long di kusina me ba religion alam ten same la bangke chok citik asai lo kusini di bang idan tu ate hala dak sta cheklo isi Christian akan Muslim lason si dang mane klangda lasi lalu pudang te lagi kupi lo dharmo kupi pan lo munir pandong si jipat chirong lo tan lagi dharmo kali lo munir pandong si panahong rong lo tan te ade pandong si patong sorong palang nung lap bom pen kevar pen sop pilap tangje lap lo tan te lagi kosona development lo kosona super power lo lagi ketias kami humanity align bela bangke alang itu sabi laso ko tak senil to me condemn lo lasi lason tak pirte lo ngi tum theglo lason aja kong dak India long sudah me lo la ba ko piloma la dak sudah me government kachari ini BJP sarkar Narendra Modi alang la prime minister si pensame lason a faces a design dak penangan north east long sudah me alang practice dang ini tum theglo north east long mangke jasemet tribal akai sikio tribal state sikio kami ladak theglong lo je Manipur long son mangke si burning laso example la ini tum theglong lo ini ating lasi ladak ta ko pilo haladak bang tame pinangan arji giding pen isia campaign dolo haladak kukia kaya pan mane laso ki chok chi ki bok ji pen alang litum khana bang kala dak pinangan kerap nang ji pen darap re la pen lasol ajoine bang haladak isi kopi cultivation po men pen kopi cultivation lo laso narco teroris usalang teman irlo lancar kali infiltrator pusilasom irlo Barma pe sige bang komen pen haladak bang penangan arji giding pen national media long stame isia campaign nason sibu lake state sponsor lo la pen ihi na bang theglong lo juga damtang gitu Manipur laso assembly aho haladak bang alang litum arul ke play BJP government ada BJP parti atum jitu arul halaso arul pen kami ini cuma bangke Cini daklo, Teklong daklo, kalau so bangke Neda, North East Democratic Alliance, ki laso lo mga chairman bangke dak Assam Chief Minister.
Dr. Himanta Biswa Sarma. Alang li lapen Union Home Minister Amit Shah. Alang li tum haladak dampen haladak arar panabang alang li tum chuning bilo je BJP panang pahay no. BJP panang senang pahay no pulutan te hala manalang li tum bang duel sedang maintain lo. Je media khai long bang alang li tum cecak nam lo je media khai jitu alang li tum velia lo sidu plain area sidu bihe kadim. Tame resa bang hills area sekete Manipura bang kasi hala hills area long stami alang litum laso land right kilong ji inglong laso koson ma land right kilong ji apansi latum stami laso SD status bang ache hangbo laso bang alang litum ana cicak den lo pen ihi na bang ke kuki akhe tum hala dak arjiting ploi pen hab British hut pen stami alang litum han penan party tribe hala so undivided la north east laso province Assam province laso ke dot stami hala dak penang an laso tribal apan bang deprive lo dak sarkar pen kopi ma lang diteman kerap naik tarap re langsung si aki la Manipur state formation dat api si kami langsung bangke continue si nang dukok langsung nang dukok aja ini bangke hala dak arada tu ma bangke chaket frustration lo pen kereng dia tu mar sama lang itu jelong le jo ka bori pen jaga site kami cipiki lo pen jaga bangke alang itu han kopi cultivation man drugs langsung kheti ke klem po aja ini pensi penan langsung si kami dulu pen jaga extremist factor sidame dolo kumete long sidame ba kukia community long sidame la so jo khala daga bangke ku pilama alang litum tami isi separate administration la so phan bangsi sarkar phan hangbo la so jo ni hala daga kuki extremist la tumsu group atum phan khala suhut neda chairman bang chak delo ja BJP jong si sarkar bang lo polutang te nang tum akemanga som nang papengko separate administration nang pipo po amen pensi hala dak mana cak lo, langsung lang cak ateng pena bang hala dak government bang BJP bang, ta BJP government bang dep pena bang kupi lo maget heglo, hala dak bang ke, pupu si tame alang itu lang cak ateng pen, kelo kan je hamsi alang itu je pro kelo, langsung ang si dam lo, langsung aja ini si hala dak high court pen, Manipura, langsung high court pen si tame hala dak bang ke SD status mete teman pinang po palam si megi curi, setelah langsung alang itu kupi pala lang duding. Lan ke man media dia pono no udam na si Israel pen Palestine bangke kapre ka country pono di hek sistem ta dak Manipur bangke within a state di Burma pele kachiko kalimati dak Manipur arno pono tang telake under the control of same state government di Manipur BJP Biren Singh sarkar pulo te alang litum ke intelligence do hala dak apspa pen sistem hala dak piloma doan arms force bang hala dak sidul Manipur sidul laso international boundary tami atung het Myanmar do ajo ini hala dak Assam rifle do lapen hadak Manipur police do lapen army do pen BSF ang tondo si lahaya to bang ke intelligence do rep among same hala dak activity ku piman jima khai char bo dekta hai po alam ke chini pa me pen same alang tum doklip laso doklip ajo ini bang ke api bang kene theklong lo tribal lapen la mete ada jasemen kuki pen la mete ang bo ke si pacar budut stame doklip government na thang step deng deng la da ka bang pen si litum klang dak lo je hala dak jitu Israel pen Palestine lo jitu ajudho asom thak si la dak ta mandet lo non an ciklo ko ano me ciklo pen si man lo me ciklo pen pultang de non 6 months running lo non an stame hala dak mane normal life mundi ta tum long de dari ini tum kita motame thek long khan dak mane chidam chebang lason kali dan hil sakoni hil chedo wen lo plane to mang plane lo laso dak challenge ya pakistani mane hala dak checking do pik ang tengang de an international boundary aso si paman de asi isiga ate isiga da stera lo lason de nam lo to pik take state government atum control aveda po central government atum interfere aveda po alang litum both side tum hanjo se hang pen isi solution han bang ko tang te la ke tang alam tawe hala dang ni litum dam hon ni litum chetong dam lo both community phanta pen different organization phana me hala dak chetong dam la pen relief camp along media relief camp long tame dam la pen hala kuki relief camp kangpok pi Churachandpur lason pen akampat tu penangan adim ni pi bang ni litum domati hala dak ke dam la pen rado pen kecing kilong ape kalau tangke kalau dak kamu litum kaning ke lahen lo government atum yok se mane ala kotona det pen putoda ni pen yok si mane control alang tum control dun bosom te lan hang nan ede
ji kusi sta nona bangke alang li teman an susi pacar go nang kusi soy ki pido hele ta ko sponsor tu mati sarkar hele ta chipon e kusi tu so si ki chiun ko mati yang lidak ko mane pulis pan jong si hele san ko kan hala nang pida ji ko he ipe mati da ko pina understanding do mana state sponsored violence bisela so joni sini tum pinako non anta me pang sam jening hang he hala sopor hod la an burning lo hala dak la an make it den lo muni ki chilo la sopor lo tame ya prime minister ba ke foreign tour sige la so joni non ba ke la dak adung he Mizoram lo ma election campaign anta chebang hai se kupi palo ate hala Manipur lo make it chopor hod alang di na bijit je ba joni ni bang dak adung anta chebang hai de la so joni hala dak ra to man ke katok mes tame chini dak lo ini bang ke je BJP atau bangke isi komunal parti lapen laso komunal government busi hadak ba chini dak lapen non alang litum jitu ke claim laso angdeng sami litum teklong dak non Indiana constitution sami kila de dia pan alang litum step by step la banang this bom lo lapen Indiana constitution ang jitu preamble along kedo dak secular regime lapen socialism lahini word bangke alang litum non bang atini constitution bangke la bangke awelo busi asong alang teklang sila lo putang te lada te itu non laha violence dan itu tetap praktis kalau dak kami Manipur lo kami etai media tu no bangke Hindu religion lo apen apu inglo so to bangke kuki to bangke Christian la sila dak kami isi ethnic cleansing apen religion minority atau kan ke pavir la sona saya son si teklo sila sona praktis bang jok je kusi itu no bang dak ini tum karbiang long stame la hai ria putak isi sensitive penangan alam thedo kasila hai long magi ana bang kili tum koson si dak thorom doan punon ba dak hai barim do ana pusram ili tum koson si mane isi kopilo mah itu samjin si ke dolo heji mala so panang si tum anutin asitijan atin stame mathanang ji athe alang ni tum amke la so mane kabor isi do je Lord is along. Stame akai kapre ang sima dedi. Song bong kupine konane ang trak long jimene. Ke kai ke pacar bong ang trak long jimene. Orang mamyan kan ke kan kipan ang trak long jimene. La so ka bor ike do tanglo. La si la so posin ili ka dong li kan sami chuni ili kan tu. Dahil itong karbi ang bong stame karbi ta. Penangan non banget horom ke ning hangaling sikirim la son dukok. La si la dak horom amen penjong si kupine alam ke do pulutang te la ke itong mitang akayang bong sa mela so kasi tontin ang dukokji kasi lahay ba kiun ana bang kili tum Manipura reference pen sa me chak bang kili tum bang kili na ko mane elad so bang tum na kokji kasi jong hele ladak sarkar atun punon kapre institution atun ta jong sinang body sila me kili tum bang kili hala so bang kili pamanong de bang kasi peacefully kadok bis kami itu kita kami ji ang hansi kadok be jan mas kami